Parti na naman ngayon daratang nga barangay in SK elections rin kaya nakanamagnasang manungkulan bilang sangguniang kabataan chairman at kagawad. Base CAT king Local Government Code of 1991 na mamiya oportunidad karing kaya nakan na maging parti ning local governance king karelang barangay. King opening salvo na ning official campaign period na ning barangay in SK elections 2023. Migising la namang maranon atin umpisa ning karelang kampanya reng tatagal SK kareng mialiwang barangay, King Ciudad San Fernando. Masaya ko po uling may kaya po yung kakatamong campaign period. Ay nga sabi ko po kaya ng atmosphere kaya ni po lugar mi. Repong tao, sasagana la po at masaya la. King gulot na ning masikan jingle at malapias ng atmosphere. Akit mula naman makirungot ring SK candidates. Alimo kareng kaya nakan nune abe na mo rin ring mga tuwa. Para kareng SK candidates, malalama pa manigaral muna mang kanuing karelang giwa para abalo na yung problema at issues na harapan na rin kaya nakan king karelang barangay para ka Rainier Kaslipangan. Pamamiyay oportunidad king edukasyon ing buri ng tutukan. Balo ko po, dakal po makapag-aral din. Buri ko pong sopan king karelang pamag-aral at di na ko pong masaleseng schooling kaya kaming baryo. Iniisip na pamo ka nung SK chairman candidate ay Mariel Arsiga ing kayang desisyon na tagal para siguraduan na agyunay mabayad na responsibilidad ating kayang buring solusyonan. Muna ako pong buring i-focus ing disiplina po ang po yung edukasyon. Marakal po kasi may papate-pate dahil etamo po para pares paniniwala. Obra namang karing kaya nakambayong graduate ang dadala ng SK chairman candidate Jasper Reyes. Lack of works karing ba na may graduate. Ngayon po gawan tamo po makipag-coordinate tamo kalupak yung Watermark, Vista Mall para ila pong mismo munta kaya kay katamong baryo para mamiya pong obra karing kay nakanan ng tiga San Agustin. Magnasano man ring SK candidates na dakal na ring magboto karing kalupad ng kayanakan ngayon daratang ay eleksyon. October 30 po, sopan at gawan tayo po ing right tamo para bumoto. Magsabi ko pong mayap na sana po kayang daratang nga eleksyon payapa at iboto tamo po ing kandidatong deserving. Kaya be po Ray Bravo. Ako po, ing kaya kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen.